na utho chengi museisia wa mutongoi kilungu ni tunenania unenenya witu ni kuhusu andu ala mena Mauwau Matavoaa mituki kana Matavoaa byu tutona ikalanya na mwata baya misini yitu na kutethianisia nundu nimekwenda wendo usu witu ti lazima wendo ina mbesa ti lazima wendo wenda kitali lakini wendo ni kindu kisio na nikinenga mundu op wa maisha maoni na tuithi break daktari Charity yanambia kutabia kuhusu kwati ya mitalatala alama enda kwati ya miti nishamba atuya miti nishamba na ndawasi ya daktari sikibadhokanya nundu daktari ndawasi ya daktari ni ndime na nimesi kiwango chacho nenda daktari Charity atuongelele yuluwa nutrition nundu chuni kingi oyuko inanza sindo nisiambatie bei na ndio wa mutua brown mutua white na kuruiwe kuthia mutua manga oyananga maondo. Okay, na asante. Ngewa ya maleu kana nutrition, I think Africa ni vyetu exaggerate ya nundu kulingana na nutrition nundu yani pe ila tusita protein, carbohydrates na vitamin. Isi ni sindi asi available. Ila wewa ni daktari ando ye protein kwa wingi. Imanisha wende uye nguku, kana nyama, kana kavoli. Even ndengo si musiosu, mboso si musiosu. Oitumbe hiyo leko bubuni tukukumo kadhimu katama kwa maybe kindu changanu. Sisi wandeni protein, si available. Ti ati si na mbesa mbingi. Kwa alika miundani itu ni kuwa matunda. Kuwa mundu weona isungwa, weona yembe, weona yeyo. Tandu batu kathitu katatu kwa wasinduisi ambanga no mandasi kana mukate. Isi ni sindula twalenda sio ithie eni. Tuitumia nundu ni available bukuito locally. Kila kitu bolkasia mavinda maingi ni kwinda twina otulu na wo sisi sindu isi supermarket, sindu isi mandukani, sindu yu refined kana sindu isi esiletwa process. Ithie eni pindi ana sindu isi si available. Kwa hiyo ndia asi na mbesa mbingi. Kwa mundu ulapyo kwa sale upyo. Pia ni kwindia kwa kundu utonothiwa kwa msaada kana hata makanisani, hospitali uko ukaeleze kwa nutritional supplement ndia ana sio. Lakini ithie twaya wake ndukina maybe ithie ita athukuma hospitali ita lenda tuyelese anu maitu locally available. Sindile yani available kwa musieni kwitu ukende ana msioni chao ni masiele wanesa. Kwa mundu athiba we daktari ya kiki mwenu umite kiti umite mwingi tabia chao chuma kibamba kila ni kenda ndukathi kwibumba ya ukamantha kiukamba na kora ndu Sicilia na ngambu ne matunda ngambu ango kuma na angi baikuthina cia ai budget ya diet yambatie na sindu no akwato sokoni na akwato mundani kwake nuni cia ndoko mayasi liwisa Matavoaa hospitali nani kwate kaundu kangi yulu wandu ame na wo Matavoaa mituki kanongi Matavoaa pe Mauwau angi makwe manthia daktari nenda nene kandu kukunundu ke kwata andu maku liver cirrhosis kindu kingi bete muno addictions cia sindu na we said ya gabaloga kwa guneke aje nundu be kindu kita wa addiction na daktari nongo yesa mailese nundu pesi ndu imwandu matenzia wamena in control of na andu mayosele ya umuntu ni watwikie chokola ni watwikie wanduka pesi ndu mailite kwikwa lakini byalangi mundu mutabitu na ndegwa na mwesa itwa mwimuka sange mwasi ai waisanya machoma wakwata gout oto kwitu kutabya yui weyananga kidney yako yananga liver yako etama ye ne iwe uthela wanywa skala no batiwe TB ni sunde thela yue ndato kutethio ndungi mona mundu sunda tia nigu na mundu sunda tweka depressed or desperate ona ndate ya musiwo desperation nondwe maisi meikata nenda tunenya ndu taso nondu asuti andu mama akwekia category ya long all short term illness ni kindu cha kila muthenya ya peni kwanza ki on the rise San Jacqueline hizo ni kilio cha kujitakia kilio cha kuiendea le andu mbozo wengi muno unobatwa nikulikana pe ndo yako na ishe your organ failure na aina thina wa
wa levi tinanyuta uki no gula mkalikali la kalikali unatila sidhima wa kinu ndeka nda chase enda kinu kalikali na nuwe na dhina ato ICU atoloka ICU athionywa kadhi endete na nyeno na kino pepo ni kimoni kipepo na kingine mental state ya mundu ukaza kwenda mundu nuwe menie na nde kuyenda mundu yendete lazima wisubie na ona Biblia sia yende mbe nigendo mane wendo rono nengana na ndali kuda muyo wandu undo wekata no tondu wana andu angimeisia masie no masie sia na binge na sila kwa busy ukwe kwa nunu kwenda ono twana ngwe kwa imwe ita self discipline kana kuda we mwene wiyendete na kumana chakula cha lilo mwene wako na nyina sia kiyo cha kuyendea indiku ya timono ndiku ya tino nguthika kana wikono gweka lakini ndiku ya tai mono titolo balokile mbaki dhambioni waende kiwiti kiuki tofauti sio bakata tola kuya pandu kudimie pandu vikia balo vikia maana uko endea ai ndugu tonenga ina figo kwa hivi kayo ndongi wenda omongelela self discipline mundu yende na weyenda no kwesovya wezo kwenda kindu kikuikia mwe no tondo angemeza mitishamba mundu akaza no kunya mitishamba hizi kwa kuna masai na ndizi dose yake hizi metota with this vitali with mwa wezo kwenda ndakamene yagwe na una more toxins than ni ndakame wezo kwenda andu maambia kuja kiruo mabalance chao labda kama yagugia maambia kukunanga dawa ungu ndikile mitishamba la nyie nisha confuse your system ni wewe sha confuse your system nabe kinde Jimmy wasi Yesu ni pepo na changwenda maybe bishop nini sino kwa atake sisi nyingi si ando menda extreme pia maboya ama kaboda ngina okay pia ngime meo niwo pia ngime onyo mitishanga ukazethia mix yake ndo kilo kunyeki ile tea yellow tea green tea black na pia ngime na addictions ando matesi medili na siata uyeka mwana ya services siba ilata ndo makanisa na mamosi matono kwa fandwaso ndana kweteklana na ndakitali Charity Jakino Ndwaya wa andu amwe nimekwenda counseling nondo wona sindu imwe yuta isu cia addiction ya mina kukwata utoda gukethia kabisa mundu no batiwe kina nondo iwete mane yuthela aya no wesikana kwatu we malaria asemba ndiana wasia Masai nondo ndawa Masai kuyayiita Mauwau miongo mwanza najua no malaria na hiyo tabia sindu bingi muno ndakola nya tutsingina na ndakola nya sindu bingi nina nyusa skala njaki ndana atangiwa na ila nendia kweka skala na tabuwe sindu cia bingi muno baanza pe alimu athuku muno na iwe neki skala ndulo ni kudeka na nieke sindu ingi bingi lakini mundu aende na kweyananga peke ndo andu matesi kana umboni wa ngai omba mundu na imunenga room ya we mwene kwisa kwe najo na Biblia ndi asia kikuo na thayo si kanywani wa mundu no uwe mwene utonda kwitikira okwe kana utonda kwitikira wikale thayo na kwisi ndu si kitu ila sia wikale thayo ethwe wabatwa kindu ndakitali no weka na ethwa no kuona iki kwema ona pastor kana wone mundu utonda kukanzo ni kana utabye kiliko ni chako undu waidete kweka ni kanoto ne kweka kila winacho nundu imwe withia yuta kithema kila dakitari waweta mundu nusu ICU na alegwa banini umalu kita zembete ninonete kiu alegwa banini azembete ayakanywe na no kwewa kana kaindo kati yali tekedu kanini nyene victim wa kona andu amwe makwa maithela nundu akindu chu o utabitie mundu kamwe ndu naiweka na skala tunaiweka na skala taya wate school dimino kidedia taya wate school wenda ikanoma na skala ni nzoku eko okekango weugwa kithuiki amite wa na mwalimu uzu atu ya weugwa chamba wa ndukavingithe muno
ni mabui makwate weke ndo kanini kanini ubaloka kwa isobie nundu umweni wako Daktari Charity twine na mwambio ni nwaisie andu amena Mauwau ama ibinda yasa ni moka ama kanengwa counseling na saingi ni mu nwasia mundu ma point musini uloto naoka kumutethesya ni quality sivas mu tamosi wimanda mundu wa baba kubi ulokende wa caregiver onendo ti mundu mwandikite utona ithia byo andikala ho musi caregiver mutona maili tonenga mundu amuthemba nkinundu weba nundu angimetiwa na mwaitu ndema nundu kunenga indawa ayula nidwa masaa angimaitiwa na siana no barako pena mundu ibaku ni maundu meba quality siba mundu wa caregiver wa ile takwendwa nasio. Okay, asante Jacqueline. Okay, okay, tithia monote sakuya mundu caregiver the client kana muo mwene niwa wisakuya nundu twasie paya musini pani babe kana na be musi windi awe osio musinde nda caregiver wakana nundu ni woto no mana mahitaji mako nesa muno ko ila mundu kumanda caregiver tumia twenda ututenge mundu we comfortable mundu we sure no dio disclose ya kila watagwa we nacho ni kana nundu caregiver wanzi wa mino mwende identify kana treatment support nundu nenga namba na tuyenda muthina moto yuta ilata conduct na ta ukosana be napata monene nto kwenda nundu to conduct ya twasie patients maitu tuyenda mundu ni mukunie simu ni muye ni kunite kuma sibitali level 5 masako ni kuliangania eva windie ena makulio maingi ko mundu ithi ithia muno sakwa muno tenda mundu lo kuiwa naye akesa kuya no we mwene kana wandu make ukendhia yani mundu wake wapa kubi ukendhia mundu no thia kamwelesya na windie pia no mundu pia utemu ko windie ndola nigwa no witi undu walita kothi mundu at least kiliko chake yake na sound mind yes uno sio daktari nenda ono twinena nyani kenda twikeketa last time utabye musisi wa Mutongo TV ni bapende wana counseling centers ndu last time twanene counseling ya uwa modelo niba abika level 5 tono dhiunengwa counseling endoni cancer mama ne endoni uwa liver cirrhosis endoni addiction niba okay kenda be namba umanenge okay kenda twase wina okay wina thina wa addiction of maybe some substances kana o sindu ya matomia ukambia na yeso twikio o kindu tamuyo peba Machakos Youth Center ila yindini wa Machakos level 5 na be Machakos Youth Center ila yibaya across ila opposite Machakos school then twase kenda ni maunduma kanza kana other chronic illness tuna cancer center na tuna palliative care bado isu ni unison that's indini wa hospitali yes. Okay, so isusi oba within masa kwa mpaka ikawa kuthi lobby ndio kuthi mwasiji chao lobby yeah ona be addiction ingi tanene hawa yes be addiction and mosa casually lakini si eta idhina addiction to coffee nyene be vinda na nyusa ka okay sasa nitaka kiu addiction to chai nyengo lilika na mwitu atanyweta chai ke majani no kwewa imutwe daktari tunene yandu addiction si matona ataita addictions nundu ingine ni addictions wese thia mundu anywe kahawa anywe chai addiction to phones unamtaweza yeka simu chini yes you isi ya Mauwau ila si ukwisa kwete athina nundu coffee hiyo na thina yake wa muno nicotine ya sikala pe caffeine ya kahawa pe caffeine ya majani sindu imwandu mmekwasa na lakini nisi umathenya mwe I think Jacqueline kiki ni muhimu muno na ndina ko guve this is the Biblia kana ni say proverb na bishop no lakini uloto na ku control umwene and that better kuliko a king ni bebo yetu ni sawa kwa ni waldo kwenda uitoma ku control mwene kwa sababu ndia nduguetwe control ni kindu kingi kana ndurona kwikaona nundu akinukina na addiction yoyote ila hivyo ila imanja we ngombo achao ya kindu kingi kwa nusio kwenda
utatensia ya kutha in control o ya kumwene na peke ni weta Jacqueline kindu kita akili utana control ya akili yaku without useless undu akili ni engine nyetu mwana mundu ena ndoka emuthei lakini ayona niwe muthei mundu akili yake moni andu munya bagu they control all the senses. Musese witu wa Mutongoi TV ni kwa chani wasoma na makulu ya mama kwe na mama kuma chumwa chukingi kuhusu wau undu utona kwikalina mundu ino wau Matavoaa mituki kana condition ya either accident ni kwa chama makulu maku na mawoni maku ni wa megwa bana ndoto na megwa niwe bala Dr. Charity wasi autono thi utetheka oba kwitu ti lazima othi civitali on accounting kwa kumusi no kwata maundu asu mauleu mauya uketelia mebuba kubi kwa kila kindu kinene mundu mumau ukwenda na chonde cha umaba ni wendo na kwati ya miao ya ndakitali ibinda yonde na nduka lose off kuboya ni mubea Bishop Mala asante mubea Dr. Charity Asante. ni mubea Dr. Jimmy asante na kwa nita wa Jacqueline Binya tuko manichumwa chukingi na adhimikai.